Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 i Kigali na FM 93.3 i Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikisoro mu majyepfo ya Uganda mwatwumvira kuri Voice of Mahawura kuri FM 88.9. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mu basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Ubukene buri mu makipe y'abagore y'umupira w'amaguru mu Burundi bushobora gutuma amwasenyuka. Umvikana ko biba bigoye ko tuvuga ngo umupira uzotera imbere mu gihe ikibazo cy'uburyo kiguma kivugwa gituma abakinyi wumva wese ko afise icyo ashoboye abagiye. Uyu ni Wilson Kwizera ukurikiranira hafi umupira w'amaguru w'abagore mu gihugu cy'u Burundi. Ahandi kw'isi, guverinoma nshya ya Palestine iyobowe na Minisitiri w'Intebe Mohamed Mustafa yarayirahiye. Tukiraho mu burasirazuba bwo hagati, ibitero by'indege za Israeli byahitanye abantu 4 bikomeretsa abandi 17. Aya makuru nandi twabateguriye turayarambura mu kanya gato. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino kw'isi. Ibitero by'indege za Israeli ku bitaro bya Al-Aqsa biri mu ntara ya Gaza byahitanye abantu 4 bikomeretsa abandi 17. Ibi byemezwa n'umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Tedros Adhanom Ghebreyesus mu butumwa yanditse ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter. Uyu muyobozi yavuze ko abakozi ba OMS boherejwe kuri ibyo bitaro aribo bemeje amakuru y'ibyo bitero. Igisirikare cya Israeli cyo cyahakanye ayo makuru kivuga ko ibyo bitero bitagize icyo byangiza kuri ibyo bitaro. Ku rubuga X, umuyobozi wa OMS Tedros yanditse ko abo bakozi bari mu bikorwa by'ubutabazi ubwo ihema ryubatse hanze y'ibitaro ryagabwagaho ibitero bya roketi. Yavuze ko abakozi ba OMS bose bari bahari batagize icyo baba. Uyu mukozi mukuru wa Loni yongeye gusaba impande zihanganye kwigengesera ntibahungabanye umutekano w'abarwayi n'abakozi bakora mu nzego z'ubuzima n'iz'ubutabazi. Yanasabye ko ibitero ku mavuriro bihagarara. Tedros yasabye ko izo mpande zubahiriza umwanzuro wa Loni utegeka impande zose kubahiriza agahenge mu gihe cya Ramazani. Muri iki gihe mu ntara ya Gaza hari ibitaro bigera ku 10 bikigerageza gukora muri 36 byari bisanzwe bikorera muri iyo ntara. Minisiteri y'ubuzima mu butegetsi bwa Hamasi ivuga ko abantu barenga 32,000 bamaze guhitanwa n'ibitero bya Israeli. Tugumaho mu burasirazuba bwo hagati, guverinoma nshya ya Palestine iyobowe na Minisitiri w'Intebe Mohamed Mustafa yaraye irahiye. Mu bayigize harimo abanyagaza, irimo kandi abagore 4. Minisitiri w'Intebe mushya uherutse gushyirwaho n'umuyobozi wa Palestine Mahmoud Abbas yavuze ko mu byo ashize imbere ari ukurangiza burundu intambara mu ntara ya Gaza. Yavuze ko we na leta ayoboye bagiye gutegura uburyo bwo guhuza ibikorwa bya leta, harimo no kwigarurira intara ya Gaza yari imaze igihe kinini iri mu maboko y'umutwe wa Hamasi kuva mu 2007. Ubwo yahuraga na Perezida Abbas mu kwezi kwa mbere, Minisitiri Anthony Blinken w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamusabye gukora impinduka mu butegetsi zigamije guhuza uduce twose twa Palestine. Minisitiri w'Intebe Mustafa we avuga ko kongera gusana ibice byose bya Palestine biri mu byihutirwa leta ayoboye ishize imbere. Iyo guverinoma igizwe n'abaminisitiri 23 barimo 6 bakomoka muri Gaza n'abagore 4. Icyakora imitwe nka Hamasi n'indi igizwe n'abahezanguni yo ivuga ko itorwa rya Mustafa nka minisitiri w'intebe rizarushaho gucamo ibice abanyapalestine aho kubahuza. Uburusiya bwasabye Ukraine kubwoherereza abantu bushinja kugira uruhare mu gitero cy'iterabwoba cyagabwe mu nzu mberabyombi yakira ibitaramo cyahitanye abantu barenga 130 mu murwa mukuru Moscow. Ku ruhande rwayo Ukraine yavuze ko ubwo busabe budafite ishingiro.
Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yongeye gushinja Ukraine uruhare mu gitero cyo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu, nubwo umutwe wa leta ya Kiislamu wigambye icyo gitero. Iryo tangazo rikomeza rishinja Ukraine ibindi bitero bimaze guhitana abantu ku butaka bw'Uburusiya. Uburusiya bwavuze ko bwasabye Ukraine kubwoherereza abantu batandukanye barimo n'umuyobozi w'urwego rushinzwe umutekano mu gihugu Vasil Maliuk. Buvuga ko uyu mugabo yiyemereye ko yagize uruhare mu gutegura igitero ku kiraro kiri mu gace ka Crimea mu mwaka wa 2022. Bunamushinja gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Uburusiya bwigaruriye akarere ka Crimea mu mwaka wa 2014 nubwo amahanga agafata nk'agace ka Ukraine. Muri iryo tangazo Uburusiya bwashize ahagaragara kuri iki cyumweru bwasabye Ukraine guhita ihagarika ibikorwa byayo byo gushyigikira icyo bwise imitwe y'iterabwoba, ikanatanga indishi kubagizweho ingaruka n'ibyo bitero. Gusa ntibiramenyekana uburyo Uburusiya bwakoresheje mu kugeza ubutumwa bwabwo kuri Ukraine, dore ko ibyo bihugu bitagifitanye umubano kuva mu mwaka wa 2022 ubwo Uburusiya bwatangizaga intambara kuri Ukraine. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Leta iyobowe n'abatalibani muri Afghanistan yatangaje ko ifunze abanyamahanga batuye muri icyo gihugu ibashinja kutubahiriza amategeko y'igihugu. Mu bafashwe harimo abanyamerika babiri. Zabihullah Mujahid uvugira ubwo butegetsi yavuze ko bamaze kumenyesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bataye muri yombi abaturage bayo. Nta byinshi yarengejeho cyangwa ngo atangaze ubwenegihugu bw'abandi banyamahanga bafashwe. Abavandimwe bumwe muri abo banyamerika bavuze ko umwe mu bafashwe yitwa Ryan Colbert. Ni ku nshuro ya mbere ubutegetsi muri Afghanistan bwemeye ku mugaragaro ko bufunze abanyamerika. Colbert yatawe muri yombi mu kwezi kwa munani mu 2022 nyuma y'umwaka abatalibani bagiye ku butegetsi. Umuryango we umaze iminsi usaba ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden gukora ibishoboka byose agataha. Amakuru dukesha televiziyo CNN yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Colbert mu cyumweru gishize yashoboye kuvugana kuri telefoni n'abana be batatu n'umugore we. Ni ku nshuro ya gatanu bari bavuganye kuva atawe muri yombi. Mu cyumweru gishize umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko leta ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ifunguze abanyamerika bafungiwe mu bihugu bitandukanye ku isi. Matthew Miller yavuze ko mu biganiro bitandukanye bamaze kugirana n'abahagarariye ubutegetsi bw'abatalibani bakomeje gusaba ko barekura abo banyamerika bagataha. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurike no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa@radio.voa.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo YouTube, X, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA Radio Yacu. Mukanya turajya amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abacuruzi bo mu mujyi wa Goma baramagana izamuka ridahagarara ry'imisoro mu gihe cy'ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru. Inkuru y'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera uri Goma. Mu mihanda itandukanye yo mu mujyi wa Goma niho hagaragaragamo za moto, imodokari zitwara abagenzi ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, ariko amaduka haba yo ku muhanda na kure yawo wasanga gafunze. Aba bacuruzi barinubira izamuka ry'imisoro yishyuzwa na leta, bavuga ko yiyongeye cyane kugera ku rugero rwa 70% bitandukanye niyo bari basanzwe bishyura mu minsi yashize. Kuri bo basanga ari uguhohotera uburenganzira bwabo cyane muri iki gihe intara ya Kivu ya ruguru iyobowe na gisirikare. Emmanuel Habana n'umwe mu bacuruzi twasanze muri santere y'ubucuruzi ya Birere mu mujyi rwagati, ntabwo nawe yigeze afungura umuryango we kuva mu masaha ya mu gitondo. Bitangaje cyane kubona umujyi wacu wa Goma guri encerclé n'abarebere ba M23. En fait turi isolé, turi mu état de siège, ariko kareba amataxe goreta iri kutubaza, natwe tukavuga ngo none turajya kugurisha gute kandi abo kutugurira badahari. Hejuru y'ibyo rero tukaniho twavuze ngo tugombya gufunga kugira ngo turebe nimba
abategetsi baraza kureba ko bakoroshya kw'aya mataxi. Bavuga ko babangamiwe n'ibi byemezo byongerwa ry'imisoro mu gihe ubucuruzi butagenda neza kubera intambara z'urudaca zizengurutse umujyi wa Goma, cyane cyane mu teritwari za Masisi na Rucuru, aho ibikorwa bimwe by'ubucuruzi bisa n'ibyahagaze. Niko Madamu Adeline Manirukano uhagarariye ishyirahamwe ry'abacuruzi bo mu mujyi wa Goma asobanurira Ijwi ry'Amerika. Taxes zinaongezeka, tunalipa TVA na tunaona kama imisoro yariyongereye, nibyo cyane cyane hajeho iki cyitwa TVA, bibindi bintu cyane, kandi twebwe abacuruzi biratubangamiye cyane rwose. Twibaza impamvu ibi bikomeza mu gihe intambara muri teritwari ya Rucuru na Masisi nazo zikomeza. Tukibaza rero aho tuzakura abantu bo kugura ibicuruzwa byacu, tukayoberwa rwose. Akenshi twibaza nimba guverinoma ibitwitayeho, ariko tukabura igisubizo habe na gato. Abatugurira ibicuruzwa byacu ni abahinzi, kandi abo bahinzi bava Masisi na Rucuru, kandi abo bose ubu ngubu bari mu nkambi. Luke Nabuhesi, umuhanga mu by'ubukungu n'iterambere, avuga ko kongera imisoro muri iki gihe umujyi wa Goma uzengurutswe n'intambara ari ukwica abaturage ubugira kabiri. Kuri we, muri iki gihe leta yagakwiye kuvanaho imisoro yose kubera kaga umujyi wa Goma urimo. Ndio kwa leo tunalipaka taxes za nibyo ubu ngubu abacuruzi bishyura imisoro myinshi, kandi iyo misoro urebye akenshi nta kimarira abaturage baturiye iki gihugu. Yewe n'iyi ntara ya Kivu ya ruguru, murabizi ko umujyi wa Goma ubu ngubu wibasiwe n'intambara mu mpande enye zawo zose. Ubu rero ntabwo iyi misoro yagakwiye kubaho. Leta yari ikwiye gushakisha ukundi aba baturage babaho, ikavanaho ibintu by'imisoro myinshi cyane. Ibi kandi bituma ubukungu bw'igihugu busubira inyuma cyane kubera kwishyuza imisoro aho itari. Iyi misoro myinshi yari ikwiye kuvaho bitewe n'ubuzima abaturage turimo gucamo muri iki gihe tunaishi kwa leo. Mwibaruwa aba bacuruzi bandikiye guverineri w'intara Kivu ya ruguru General Peter Chirimwami Nkuba, bavuga ko imisoro imaze kwiyongera kugera kuri 70%. Bavuga ko ibi byica ubucuruzi. Muri iyo baruwa kandi abacuruzi bavuga ko bazakomeza gufunga amaduka na za butike zabo kugeza ubwo ibyo basaba bizaba. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize wa 2023 nibwo imisoro yatangiye kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Muri uko kwezi nibwo ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwashyizeho icyitwa TVA gikubiyemo amafaranga umucuruzi yishyura yabagurisha cyangwa atagurisha. Ab'Ijwi ry'Amerika yavugishije bavuga ko iyi misoro ibagiraho ingaruka zikomeye cyane mu kazi kabo ka buri munsi, bityo bagasaba leta kuyivanaho. Ubuyobozi bwamaze kumenya yuko twafunze imiryango, bura turategereje, hari igihe wenda ntabo barabuze kure ibyo bakora, kandi natwe turugumya kubotsa igitutu kugira ngo barebe kuntu batwakira, tukaba twavugana na guverineri w'akarere kugira ngo arebe kuntu yatuvugira nzengo zo hejuru. Kuntu nkatwe dufite abana, dufite nk'imiryango zaduhungiyeho zivuyira za Masisi, za Rucuro, nawe urukureba ko nyine ubuzima butarabuba bwiza. Kugeza ubu ntacyo ubuyobozi buravuga ku bijyanye n'ihagarikwa ry'ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Goma, yewe n'iyongerwa ry'imisoro mu mujyi wa Goma. Twagerageje guhamagara umujyanama wa guverineri ufite ubukungu n'ubucuruzi mu nshingano ze, Bwana David Kamuha, ntiyafata telefoni. Kuva aho ubuyobozi bwa gisirikare bwashyiriweho mu ntara ya Kivu ya ruguru, imisoro yiyongeye cyane kurusha uko byari bimeze mu gihe cy'ubuyobozi bwa gisivile. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire mu Rwanda yanze kwakira ikirego cy'umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan cyasabaga gusubirishamo urubanza mu ngingo nshya. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru Eric Bagirubusa. Umucamanza yavuze ko ikirego cy'uyu munyamakuru nta shingiro gifite, ategeka ko igihano yahanishijwe n'uru rukiko kidahindutse. Yavuze ko urubanza rwaciwe n'uru rukiko rw'ubujurire rugomba guhama uko ruri mu ngingo zarwo zose. Ni icyemezo yasomye nta muburanyi uri mu cyumba cy'urukiko. Iki cyemezo cyaguye nabi bamwe mu bavandimwe ba Cyuma Hassan barimo se umubyara Primiyani Rukebesha. Ayowe bazuba byadushimisha koko ubu nagahinda gusa nyine none se ako twagira numvaga byagomba kujya hano mu nkiko zo hanze naho mu Rwanda n'umunene baba bari kubikora mu nkiko zo hanze. Birashoboka kuri mwebwe? ndabizi ko ariko numviye Cyuma yavugaga ubundi bariya twari tubafite icyizere. Oya ejo abantu bakoze rero bakagenda bagera igihe bamubwira ngo uranze kujya kuburana kandi wari ubishe ari wowe wareze, urumva hatarimo akantu. None se ubwo bushobozi murabufite bwo kuba mwagana izo nkiko ko numva ngo rimwe na rimwe zisaba n'ubushobozi buhenze? Nta muntu yakwambara inshuti n'abavandimwe
reka ndabaza abandi bayuze n'isazi ariko ndabaza abandi bayuze kandi babona bidashoboka nyine bizaba uko byakabaye none se ikindi twarenzaho. Kugeza ubu iki cyemezo urukiko rw'ubujurire rwafashe ku rubanza rwa Cyuma Hasani ntikijuririrwa. Abanyamategeko Gatera Gashabana na Jean Bosco Sefu Ntirenganya bamwunganira babwiye Ijwi ry'Amerika ko batarabona kopi ikubiyeho imikirize y'urubanza rwose uretse icyemezo kitagaragaza icyo umucamanza yashingiyeho yanga ikirego bamushyikirije. Muri icyo cyemezo ntibabura kubonamo inenge. Baribaza uburyo cyashyizweho umukono n'umucamanza umwe atari na perezida w'iburanisha, nyamara inteko imuburanisha yari igizwe n'abacamanza batatu nk'uko babitangarije Ijwi ry'Amerika. Birinze kugira byinshi bagarukaho kubera ko batarabona incarubanza yose ngo bayiganireho n'uwo bunganira. Ikindi abo banyamategeko banenga urukiko rw'ubujurire baragishingira kuri raporo barushyikirije nyuma yo kuburanisha urega adahari. Abo banyamategeko baravuga ko bagifite amahirwe yo kwiyambaza inkiko mpuzamahanga mu mugambi wo kubona ubutabera buboneye. Aha babwiye Ijwi ry'Amerika ko baziyambaza nk'urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba. Mu iburanisha riheruka urukiko rw'ubujurire rwategetse ko umuyobozi wa Ishema TV Cyuma Hasani aburanishwa adahari kuko rwavugaga ko yanze kwitabira iburanisha ku bushake kandi ariwe watanze ikirego. Nyuma yo kumusura kuri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere afungiwemo, abanyamategeko Gatera Gashabana na Jean Bosco Ntirenganya Sefu bakoze raporo igaragariza urukiko ko gereza ifunze Cyuma Hasani yanze nkana kumuzana ngo aburane. Iyo raporo yasabaga urukiko gupfundura iburanisha igaragaza ko bamwe mu barinda Cyuma Hasani aribo banze kumukingurira ngo ajye kuburana nk'uko yabibasobanuriye bamusuye. Babwiye Ijwi ry'Amerika ko nyuma yo kuva kuri gereza batunguwe no kubona nayo ikora indi raporo ivuguruza ya Cyuma Hasani, bakibaza icyari cyabujije gereza gukora iyo raporo na mbere yabo. Mu mwaka wa 2021 nibwo inkiko z'u Rwanda zahamije uyu munyamakuru ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira umwuga w'ubunyamakuru no gutambamira ibyemezo bya leta, rumukatira imyaka 7 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 5. Cyuma Hasani ahakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Mu minsi ishize imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Ni nacyo uyu muryango wongeye gusaba nyuma yo kumenya icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire. Bwana Lewis Maj ukuriye Human Rights Watch muri Afurika yo hagati uku niko yabwiye Ijwi ry'Amerika. Icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyafashwe uyu munsi kibangamiye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu Rwanda. Urubanza rwa Dieudonné Niyonsenga rwakunze kugaragaramo amakosa akomeye no kuva rugitangira, kandi n'ibyaha bamuhamije bigaragara ko nta kabuza ko bifitanye isano n'umwuga we w'itangazamakuru. Abategetsi b'u Rwanda bagombye kurekura Niyonsenga bagakora mu maguru mashya amaperereza ku birego bikomeye by'iyicarubozo abashinja, kandi bakamurekera uburenganzira bwe bwo gutanga ibitekerezo akabona ubutabera buboneye hubahirizwa uburenganzira bwe. Si Human Rights Watch isaba irekurwa ry'umunyamakuru Cyuma Hasani gusa, ahubwo n'ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku banyamakuru Committee to Protect Journalists CPJ mu mpine rifite icyicaro muri Amerika, naryo mu nyandiko zaryo ryakunze kubisaba ubutegetsi bw'u Rwanda. Radio Ijwi ry'Amerika. Ubu tunyarukire makuru y'imikino na siporo. Mu mukino w'intoki wa basketball ndetse no mu mupira w'amaguru mu Rwanda, umunyamakuru Jean Claude Munyandinda adufitiye inkuru irambuye. Mu mukino w'intoki wa basketball mu cyumweru gishize kwa gatanu mutagatifu habaye umukino w'injyana muntu mu rugamba rwa shampiyona y'ikiciro cya mbere. Amakipe y'ibigugu APR Basketball Club na Reg Basketball Club yahuriye mu nzu y'imikino ya Lycée ya Kigali mu Rugunga mu mukino watangiye saa 2:30 z'ijoro. APR Basketball Club yari ifite impungenge kuko yari maze icyumweru kimwe ikubiswe nabi cyane n'undi mukeba wayo ukomeye ari we Patriot Basketball Club. Kuri iyi nshuro ariko nubwo urugendo rutari rworoshye, Jean-Jacques Wilson shozwa byose n'umukiza na bagenzi be ba APR Basketball Club barucyuye ubuhoro. Ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yatsinze ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda amanota 78 kuri 75. Imitima ya bamwe mu bakunzi ba APR Basketball Club yatangiye gutuza, babona ko ikipe yabo noneho itanga icyizere cyo kuzaseruka neza mu irushanwa rya BAL. Muri iyi shampiyona ya basketball ku mikino ikomeye usanga abafana ari uruvunganzoka, rimwe na rimwe bakabura uko binjira kuko imyanya yo kwicaramo ari mikeya. Umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda Fiona Cynthia Ishimwe yasobanuriye Ijwi ry'Amerika impamvu hatarimo kwifashishwa ikibuga cya BK Arena i Remera. Nk'uko mubizi ikibuga cya BK Arena
ntabwo ari ukuvuga ko kigira gusa ikibuga cya basket, haba hari n'izindi gahunda bafite zitandukanye. Nk'ubu ngubu urebye kuri website ya BK Arena wabona ko bafiteho izindi gahunda nyinshi zitandukanye, aho muri weekend nsigaye bafite amakonseri, n'ubu ngubu niko bimeze. Rero guhuza izo gahunda ugasanga rimwe na rimwe birimo kugorana, kuko hari igihe usanga bamwe mu bateguye izo konseri cyangwa ibindi bikorwa hari igihe habaye advance booking mbere y'uko twebwe tuza gusaba ubuyobozi bwa BK Arena ko bwaduha icyo kibuga, kandi rero kubw'iyo mpamvu ntabwo byatuma imikino yose ihagarara. Rero abanyarwanda no kutwihanganira bakakira facility ihari, ariko natwe turabibona, turi kureba uburyo byakosorwa muri match za retour hamwe no mu mikino ya playoff. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, mu gihe hasigaye imikino 5 yonyine kuri buri kipe mbere y'uko shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda irangira, amatsiko ntabwo akira yo kumenya ikipe izegukana igikombe, ahubwo ikirimo kwibazwa na amakipe abiri azamanuka agasubira mu cyiciro cya kabiri. APR FC nyuma yo kunganya na Muhazi United igitego 1-1 ejo ku cyumweru kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo, yarushijeho gushimangira ko izisubiza ikamba rya shampiyona. Kugeza ubu iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda ifite amanota 59 mu mikino 25, ikaba itaratsindwa umukino n'umwe. Urugamba rw'ishiraniro rusigaye mu makipe arimo kurwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Kuva ku ikipe ya 12 kugeza ku ya 16 ano ya nyuma, harimo ikinyuranyo cy'amanota 4 gusa, ku buryo ikipe ariyo yose iri muri ayo manegeka ishobora kwisanga yacunshumutse. Ayo makipe ameze nk'akanyoni karitse hejuru y'uruzi ni Gorilla FC, Etincelle FC, Sunrise, Bugesera FC na Etoile de l'Est. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Ubukene buri mu makipe y'abagore y'umupira w'amaguru mu Burundi bushobora gutuma amwe asenyuka. Umunyamakuru Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda adufitiye inkuru irambuye. Reka hera ariko ku mukino wa tenisi, dore ko mu Burundi hazatangira irushanwa mpuzamahanga rya tenisi. Iryo higanwa rya World Tennis Tour yo mu mwaka wa 2024 rizobera kuri Entente Sportive mu gisagara ca Bujumbura, rizitabirwa n'ibihugu 27 bizoba biserukiwe n'abakinyi 54. Kuri no ncuro abakinyi bazohatana ibibanza 35, mu gihe umwaka uheze bakinira ibibanza 25. Mu Burundi umukinyi itezwe ni Sada Nahimana, umwaka uheze yageze mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma atsindwa n'umufaransa kazi Alice Rob, yahavuye anatabukana iryo higanwa. Gilbert Nibigirwe arongoye ishirahamwe rya tennis mu Burundi asaba abarundi kwitabira ku bwinshi ibyo birori bakirabiraho ubuhinga bugeze muri urwo rukino. Mu ndwi zibiri zose tuzoba turi mu munsi mukuru wa tennis, kuko twakiriye abantu bavuye mu mihingo yose kandi ari abakinyi bari classe, ni ukuvuga ko umukinyi wa tennis bawugize umwuga. Muri abo bakinyi rero twiteze harimo umukinyi wacu Murundi kazi Sada Nahimana, muzogira amahirwe kuza guhangana n'abandi ari mu guciwe, twizere nako azovyifatamo neza. Hakaba n'umukinyi kandi Alice Robe w'umufaransa kazi, ari nawe yari yahatahukanye ihiganwa ry'umwaka uheze, nawe akazoza kugira kandi ashobore kurwana n'abandi kugira ngo arigumane. Mu mupira w'amaguru naho kuri no wa gatandatu ni igice cya kabiri cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu bigeme cyatangura. Umugwi wa Buja Queens warangije igice cya mbere uri mu kibanza cya mbere udatsinzwe n'urukino na rumwe, watanguye neza cyane mu gutsinda Mayika ibitsindo 3-0. Ico gice cyatangwe hari imigwi myinshi iri mu bukene, bigoye kwizera ko izogisozera nk'uko tubishikirizwa na Wilson Kwizera ari muri ico gisata cy'umupira w'amaguru w'abigeme. Amenyesha ko buri mwaka abakinyi bava mu Burundi ku bwinshi bakaja mu bihugu bihana urube n'u Burundi nk'u Rwanda na Tanzania kurondera ikirutu kindi, biturutse ko mu Burundi basa n'abakenira ubusa. Wilson Kwizera ati ikibazo cy'ubukene kiri mu bituma imigwi isubira inyuma cyane, abandi bakagwana bashaka abayibagurira kuko imaze kuba umuzigo ukomeye kuri bo. Ubwo rero birumvikana ko biba bigoye ko tuvuga ngo umupira uzotera imbere mu gihe ikibazo cy'uburyo kiguma kivugwa, gituma abakinyi wumva wese ko afise icyo ashoboye abagiye. Nk'ubu igice cya mbere cyabonetse yuko imigwi yasubiye inyuma, imigwi mu mwaka weze yari yateye ubwoba, ariko biboneka yuko iri kwiragwanira kudakoroka, mbere biboneka yuko amahirwe menshi ifise yo kuzogwa mu cicaro ca mbere. Hari imigwi yagwanira ibikombe muri kino gihe, biboneka ko umenga ikina yishakira kuguma mu cicaro ca mbere. Muri basketball naho mu gihe mu Burundi urukino rwa basketball ruri mu bibazo bikomeye kuva Dynamo ikuye mu mahiganwa ya BAL kubera kutubahiriza amategeko agenga iryo higanwa, abarundi baba mu bihugu bitandukanye byo kw'isi bobo babandanya gukina. Kuri no wa gatandatu Irahe mu gihugu cy'u Buholandi
hari hahuriye abarundi bavuye mu bihugu bitandatu arivyo Canada, Swiss, Ububirigi, Ubufaransa, Suwede n'Ubuholande bwakiriye izo nkino. Igikombe cyatahukanywe n'abakenyi bo mu Suisse batsinze abaje bava muri Canada, bitakunze ko barangiza urukino kubera imvune zashikiye abakenyi babo, ni mu gihe bari bazanye abakenyi batandatu gusa. Mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma, umugwi wavuye mu Suisse wari watsinze Amical de Liège mu Bubiligi yari yatwaye icyo gikombe umwaka uheze. Aha niho ibiganiro byacu birangiriye. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Ubu noneho reka tubagezeho ijambo ry'ibanze rigaragaza imigabo n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwaka ugiye gushira intambara itangiye muri Sudani hagati y'ingabo z'igihugu SAF n'umutwe witwara gisirikare uzwi nka Rapid Support Forces RSF. Ababikurikiranira hafi bavuga ko iyi ntambara ari nk'umuriro utazima waje ku isi. Abanyasudani miliyoni 18 barashonje, bugarijwe n'icyago cy'inzara. Abagera kuri miliyoni 8 bavuye mu byabo. Mu kwezi kwa 12 gushize, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Anthony Blinken yageze ku mwanzuro ko bamwe mu basirikare ba SAF n'abarwanyi ba RSF bakoze ibyaha by'intambara. Yasanze kandi bamwe bo muri RSF n'indi mitwe y'inshuti zabo barakoze ibyaha byibasiye inyokomuntu n'irimburabwoko muri Darfur. Intumwa yihariye kuri Sudani Tom Perriello aherutse kujya muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati, avugana n'abayobozi baho n'abanyasudani kuri iri shyano ryagwiririye Sudani n'ubwira bukenewe bwo gusubukura ibiganiro by'amahoro. Turabona ibimenyetso by'icyorezo cy'inzara iri hafi hirya no hino muri Sudani. Twamenye amabi akorwa by'umwihariko ku bagore n'abana, kwinjiza abantu ku gahato mu barwanyi n'ubucakara. Byose bigomba kurangira, naho ubundi ibintu bishobora kuzamba kurushaho. Ishyano rwose riri hafi kugwirira igihugu. Intumwa yihariye Perriello asobanura ko igisubizo ari kimwe rukumbi, ni ugucecekesha intwaro. Birasaba ko abajenerali babiri bahanganye, umugaba wa SAF Abdel Fattah al-Burhan n'umukuru wa RSF Mohamed Hamdan Daglo uzwi no ku izina rya Hemeti, bumvikana kandi bakabera akarere kose abanywanyi b'amahoro. Tugomba gusubukura ibiganiro. Turizera ko bizashoboka mbere y'uko Ramadani irangira, ko bizahuza abantu bose bo mu karere babifitemo uruhare n'abo mu gihugu imbere bari ku isonga, kandi ko tuzagera ku masezerano nyayo yo kurangiza ubwicanyi no kugoboka abari mu kaga. Intumwa yihariye Perriello asobanura ko urugendo rwe rwamweretse icyihutirwa kuri Sudani. Buri wese amaze kumva ko iki kibazo kirimo kigira udubi. Bisobanuye ko buri wese akwiye gushyira imbere ibisubizo aho gushyira imbere ibibatandukanya. Ibisubizo biha abaturage ba Sudani uburyo bwo kwihitiramo ejo hazaza habo, nk'uko intumwa yihariye Perriello yabivuze. Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.